ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka jinglong scam bat jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier ka kali ka ban san ya ka linti ya jongpi. Ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors lat korngi. Lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khandai hinyo lai. Shisngi hadin meka North East Petroleum Mazdoor Union kala berthen men pinsange ya barok ki tanka kit umpanyang banwan syaka jilla Meghalaya niki daw jong jingsha penwit haki pulit kumbakila keno katrat food civil supply but consumer affairs ka jilla kan lum ka jingalang hanong po banya penbet ya kan kam hababut din halo ka jingkurup jong ki pulit na ribhoy ya ki petrol bade bian way niki try petrol pump mula ai ka jingero iki pulit bakila yo ban kurup iki umpanyang bela pinyat bian diki mafia petrol ka dei ka sakhi basyai bakadon ka jingde tu hashtag lenti iki umpanyang habai kran bat ka bati CTB uba sambor lang ding do ulayat ho ba man ka por on the 1 point ki tank ka kit petrol bunsin usyam baka petrol ka bala pha na ki diphu on the lapoi ki duna bet kumba shispa ani artpa liter bat ka ne ka wanra ka jingdo nong ka bakra ya ka khajna jong ka sarkar jilla nakaliang ka jonga ya ka personal view ka jonga dengan ai ka jingkren ndai ka bahaya ya ka ne ka phang ka bahaya pun ya kren bat ka association nomor ba ka itenan iru diki ya kren nakaliang ka association dijak be pilawan hang ni te ngan syukran ya ka personal views ka jonga hi te ka jing smo ka jonga shmet hi long ka muwe ni ki try petrol pump hadin bingi i ya ka tu ka jing khandra ki pulet ma te ka dan hi ka jing sngsi ka jing bitar ka wi kaliang nomor ngiru man ka por ka poi shot hi ka petrol te le se ka jing poi shot ka petrol ka jongi da kam dai na kita ki temperature variation ba ka warm fueling effect le se kala bandai ka tu hi ka jing ya kam tu bala sakhi mo pulet ru kam mikiru halor ka sakhi satarhi ngir ngi iling ba gitu ki electronic medias ba kibun gitu ki tiar kitar kila ebyang not gitu ki illegal deposit ki beken ya saitu ka petrol mo ni tangkas te nakaliang ka jongi long ngidan ni ka jing smokhya te ngamong ba barok ki driver tangka ki le lot ya ka tu ka kam de se ka jing le i ki knyat ngon tementa ka talot ya baro te hadu kat no ka long genuine kata ka city jong atu ka Mazdoor Union ya kataru stang ka association bat kibor balor i bala man pun tu ipi tenrei kum kini ki jingjab ki poiduna ka petrol ki pam ka jupoi man ka por ka jujai man ka por te mensim snam nakaliang ka jongaru nomor ba ka poi shot han kam tu ngaru ngahap iban pun stom ngila long kibun ki jaka ngala i tamalong maroi bade ngam nuat mo banya e kam sakman nomor pisu tu i ngihap ni tingku ba ki brio ki bakum no te da fiat shlinger renti jong ka highway hi da fino nang ni marsentam ni naduk ki pamrio tiki arpomer umleng sidan ni kini ki illegal deposit te ka bakila patugas ngir nang bakla ka de ba po arpomer ni umleng hi te lada de bakalong atu ka dor kata ka jingkentu nakaliang ka jongi tingi kerpat ya ka government bat ya ka state police department tu pada kilap syahi ki evidence ki bebiang tigi di ban penstam kan namar pihak ban su tu kai ka kamram jongi ki try pam magni ka long baling ba nak jing wan the petrol diesel jong ki pai ba jong jela ngilum ka khajna bat katu ka khajna ngi penbit penbiang ya pelaya rong jong ka sarkar jela baleng ba katu ka khajna kan sayo ban siu tulop ikinong tre sarkar ikinong high school ya ki jinon kam jong ki pai ba kan tidak ada kalong pada tu kader kalau selong no ba sipawa na khajna la sa rong no steng lenti ha kitu kinong ya khaitu ya ka petrol ya ka bujing pada hingi ki try pom kai man penbiang ya ta khajna ki macam sedam mo ngader mengal ada penstom hi ngaya anti long ngisyam babun hi kila long no ki sna kum gitu ki jakaya ba mo ha ki dabai te pinapai ba kidan ki jaka bekilum ki otang steng ki nakmat te kidan bakir di kiten ru nakmat tikila snabi long pidawan na panggoti kila snabi ka jakarong bi nang ni kan mi binang te haman kiti ki jaka pinap bi kidan bi jaka bamja tele se ki le ko malek bamja ka taru namariti kam hi lada ki don hi tu pai bu bahya tikat pin bamja hi kat pinda bamja fi splang si spalita la te ban situ amar ka stat adu kata tu kam ka basuk adu kata hi dikiman ban sai sepo shortage ba pincam sistem ada fikir mau nakaliang ka T7 iwan iba apolet interview ngadang batai ya ta kajo hi ba dengi thau ngi te swabingin andot ya kamar ngi hapan sim tu dip measure
labai ka shortage te plus nga ni nga dan sa kani ka ETG automatic tag gauge kanili ka long very accurate te sok ba detect ka shortage te long bangi siya mi katahi te ngi iba ka ba kali mi galia pulisu gihaban ahi ka jingiro na marba da ka long sa kam to te bol ka monto syo ingi bingin tray kini ka kam te sa kaway gihaban pan siya ingi bingin play petrol pump gihaban yo syo ki letter of intent na ki respective oil companies ki jongi hadin kata kibun ki paperwork gihaban clear nadu na state government nadu a ministry te syo mi kin embed ya katang kru ngi pelat ngi haban pelat ko ka explosive license na to ka peso licensing te ngi haban nya dimba bun ki syo bingin yo pan sadap ka pom te kung mikilong gitu mga imenen along no gila syutir bi ka jaka ki shoot ulum stang ki care katen dan kamera ban yo kita ki license along no ta kader am kita ka business bad ka ba kongsan ya kalong ba ka jingma hang tu ka babun mari mengitang man embed ka tank ru ngi haban buat ya ki ki rules and regulations jong to ka explosive license bingi yo ma ki bun ki guidelines sang tu te kung bayingi li hang tu le along ba openly ki stock ya ka patrol te kada camping tu ka buji malu di baro ikanyam ngidang experience kai ka bajang ni apo nong rem kan ma tu ka perlu pam nong rem maka plu te manta kum kituli openly ki bu tu di ka buji ma kan yu balik bawan ru tu fi de fi kwa ban tips pang kani ka group jongki mo kini ki petrol mafias ana kaliang ngajonga sukin tu fi le ang tingan pen fi jakala da fi smart ban le lang le si manta stio artio te kidang lay down swa kidang jajai swa mo parang mi ka kubor kom tu te da pismat banilet nginilet adin si benang ngan penilu de pi jaka ra de ki drones nginilet de ki drone ngin cover de ki drone ma ki yu te labi de belet tambalong marway ni ka kam banle de kam long safe kin tahi ka jing e de kan bu jing e be ingi ki pa ba jong ka state megalia na marpi ngaru artli ki press conference press statement ngadap ahi tu ka por bakaja tu ka jingja ni po mukro ru ngadan kamplat ka dipu state lejong ladang idan ki dipu state lejong kini ki kinum jahiru minum dasha control than iru ki break mana bar ko wisho ka dikata te hakabede bra bakatu ka shithi nei nga puli ka tu shithi ru long i be ki pa ban drop lot itu ki cases ladang bakala te ngatrai upulet unum kemiru itu ki culprit semua itu ki balia ini kambaman klaim ka sakhi tu apa pulet ladan ka sakhi ka satar te menuhi bala ber interfere ka police interrogation police investigation te kata pada ka song ka jing start pada jong ka association ka nyamar nga molong ka statement ka bangai menta ka long bit from my own personal views te kan kambai lada keren sana kaliang ka association ka Namar bani takil pada ya kata ka shithi long kumno ban address ban response ka ka shithi jong to ka mazduri ni na san ka shonga ka association jong ni mengalia kan di try pump tengah maroi tengah melak kan ban keren ni kata Nakaliang Menteri Sarkar bapet ya katanat Food Civil Supply ba Consumer Affairs uba coming one umban ulayat ho. Baula batha ya Commissioner Secretary Uparvin Bakshi ban let mi khmat syakate ke jingalang ha ke jingdan lang UDC bat ki he pulet ban pinbet halor ke jingber 10 ka Masdur Union. Ini nakaliang department Mario tips pangene ngalangan dalade ngala suke mala phone ni ofsa jong kampam Secretary bah, ya, koordinat ki, ada yang buat koordinat, ini saya ngelak kot ki ban one thing sini kim track. Jadi nato, dia orang itu pembai hang nono cakap track. Kinwan lah saya gendon meeting, kumba karal biji, ada ponompo, kot lang dia ki polis, kot lang ini ki Masdur Union, ki Tangkar Union. Kadang dia ki try petrol pump ro begini don lang meeting minum kuah apa stage ni kan so far ni dia company then ia kata nga pala manong man officially ngan ong pi ngam padio ro kecik tip ko pagkagen Jepang ni ngadang yo through newspaper Jepang ni marno ni bagi newspaper don iba circulate dengan ini through WhatsApp tengah ngala ong kin gi hafsa ni bakin dia don action berbuat kita ngoi ba ni sapa ni kata tingang panut banong baru sekatung iba kita kar ki ya don bapuntut don bapuwit halanti ti kumbalong himentak kum gani ka complain
begitu sanga komunista ngai ba kadon ngalian jong polis bagi torture ki bagi harai ki ngampandul badong ka desisya bagi harai ki le ne bagi yo kem sisa kita kejing don ki bale kita ka malpractice kumbong don ki bale bakalang pandul badong namar hadu mentahi na sapan ye report polis ngin ngalian parmen ngila tho ai so polis ada juga por ngila ong lang ya ki tin por riboru bukin ai tip ini em ingin persang ngalian komen dari ngilap kita ngin sistem ingin take action according to the laws in kwa begini kan dia in nama kan kita ndi tang kita i trap pom kita lang ye government ru bang lost revenue but hari syawat untuk try petrol pom ru loss mut ada ja cispa litar aspa litar man kasngi gawe ka tangka namut sukin average tang cispa ka litar ka petrol ru kelapo kan no cispa litar namut koja kalau loss ini nampak bahkan dia tingin nang ni sikmat yang persangban baik bahagia kon kedai banyak banyak tiket si kemau mencua hame kalian ni lah don di pun tepo marah pedih opposite peniaga ASEAN kemau mencua kadon di nagai gadau bagani kalit biang sasam itu sa wajib tip himapi tip company himapi nagai gadau namahang ni kita apa stage ni pun belak problem di nang ta gadau ni ga oil company karang sasam don gidau la don gidau kan nambra di kita try pi kam tip mapi pi boden ba nagai gadau gira